USmirnov Gumede unconywa abalandeli bakaMaskandi ngokusungula umdlalo omuhle weinsizwa wokulingiselana. Lo mdlalo usuze wehlela nakuKhuzani. uKhuzani kulezi insuku akayibekile phansi ulingisela amanye ama-artist ukuthi akhuluma kanjani futhi acula kanjani. uKhuzani ukhwele wadilika kuMroza Fakude wedumo lengoma uVan Damme omlingisela ecula ingoma Nto Encane. Wasemlingisela ngisho esekhuluma ukuthi ukhuluma kanjani. Ngiphatha kahle bayangisabawela abanye. Ngiphatha kahle bayangisabawela. Ngiphatha kahle bayangisabawela abanye. Ngiphatha kahle bayangisabawela. Ngiphatha kahle bayangisabawela abanye. Ngiphatha kahle bayangisabawela. Kubuka Mroza. Uyabona nje mfowethu mina ngumroza lo kaVan Damme. Ngiyabonga nje abantu ukuthi indlela abantu abangisapotha ngayo kulento yami ukuthi ngishaye umhlangano sonyaka ngumroza Van Damme.